babagambirwa bw'ab'ekitongole kya Naro babiri nibashwizima enkora y'embibe zahirwa abahingi abo kwenda kutungura omutindo gw'ebyobuhingi. Project egikuhayija niyo kindabaza kugikora no kugisima habwokuba twegese empinga y'omulembe omurundi gwo kubanza tutakagitungire twatwataga nka kiro k10 ukashanga bazihinga mu nkemizi nkebiri uri kumisha mbwene uri gumuratera hati kituma mu musiri hazana embibo nyingi konka kuba twegesize twatenga kuyinjira mu line oramango ratamembi obane chimba kimwe hata umusiro gwaguraza mu kiri 10 ushanga gwaza mu kakiro nkishatina mwe n'abahinja baba bashomese bwabo nimpamyane baza kuongera obukugwobu kandi babwongere na mbahinja bandi abasigara okwenyuma kugira ngo bije batunga katare karungi. Abanaro nibagira ngo mwahabyendererwa no kumaraho uburemezi bw'abahingi ubwo barukurabira mu kwejo na sembe bezo kugumira Empinda-hinduka y'obwire okureberera amasharura gabo no koresa imibazi y'ebihingwe tine kabikona. We brought to them Narrowbean 1, Narrowbean 2, Narrowbean 3 which have very high iron and zinc, and then we brought Narrowbean 6 and 7 which also have good content of zinc but are also drought tolerant. About sustainability, even the project donor actually asked us about sustainability plans. But what we can say is that from the observations we have made so far, farmers are doing their best to try and continue with the products we have brought, especially the biofortified beans, but they are meeting challenges. They lose seed every now and then and they need to acquire new seed. Project hendiro mu bugombe by'abahingi ebirukwika bitano. Omugandi abahingi n'abarisa batari bamwe na bamwe omuri Buhorobo, Katongo na Kachibandi batorino kubuganira harakabetemere awe huriro kushomesa bo kubasa kucoka no kujije n'amashagente bakiya mu rwezo orwo kufuhirira bihingwa n'ebinyansi byo kurisa amatungo. Kwata akatimba kensiri sigamba buno government weri mugaba sawa nonye ngeri yo nayo obogende ku kwadiwe yabaguza akatimba akakunguta kasemba yakatono ojosenge jesira rono osigaze amazzi gokanga ge gatulukuka kwata lita 5 emutabula muri lita 5 za amazzi 2 teka mu bomba gendo fuwe ku kimera kyonna ojja kubogobye ebiki ojja kubogobye ebiwuka ate mulimu ekirisa kinene nnyo okusinga n'emirene ya bulijjo tutabula batugenda netugula mbokene atatuuka netugenda netugula mbu tutabula mmere yaki ya nkoko nga bwawumba dda naye kati eno otabula mu kyacu enkoko nekola ki nekuwa amagi. Enteekateeka eginesha giko kitongole ky'ebyobuhingi n'oburisa na bioceral system. Ebintu bino bya gavumenti ebiseera ebisinga bijja ate nga biri cheap. Netugayala netugamba no hakuza kwato masha nza tayina nte ya nayo komekereza ojja kusanga ngo okyagala ate nga bakitaddewo nga kyateeka ngo okyagala nga ate kya bbeeyi nga naye abadde akukwatira takolaki mutunulira ebyafaarisha mode saa weno badduka kyamanya bakyapasona LC1 zikati bali ku buzibu naye abasooka okuteekayo fairozi zaabwe bwe bakolaki bebatunulira kati buli omu abuuza kati ngenda kutandikirawa. Aba bashomesibwe n'okuteekesa ekyoma kya gas okukuuma ebyobuhangwa. Westwa President mwebaza kubanga agezezaako nnyo okusomesa n'okutukubiriza okola kati ku butonde bwaki obutonde bw'ensi ne district yaffe ekulembeddwa mukulu Muhandi Fred. Gashako Anthony Twine na Sandeke William.